Ububi bw'itabi. Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko umubare w'abantu bakuru banywa itabi ugenda ugabanuka ku isi. OMS ariko ihangayikishijwe n'uko ubu rubyiruko yewe n'abana bakiri bato cyane aribo bigaragara ko bagiye kwibasirwa n'ububi bw'itabi. Dr. Ruediger Krech, Umudage uyoboye agashami ka OMS gashinzwe guteza imbere ubuzima, arumvikana avuga umubare w'abantu banywa itabi ku isi uko uhagaze muri iki gihe. We have 1.25 billion people still smoking. Dufite abantu miliyari 1,250,000 bakinywa itabi. Iyi niyo mibare iheruka dufite ku isi yose igaragara mu byegeranyo twasohoye uyu munsi. Ariko kandi dufite n'indi mibare y'abantu bagera kuri miliyoni 19 baretse kunywa itabi ugeranije n'imyaka 2 ishize. Nibwo bwa mbere tubonye umubare ungana gutya. Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko muri 2022 byibuze umuntu umwe kuri 5 yanywaga itabi cyangwa akoresha ibindi bintu bigereranywa naryo, mu gihe muri 2020 ho yari umuntu umwe kuri 3. Icyegeranyo gishya cya OMS kireba imiterere y'ikoreshwa ry'itabi hagati y'imyaka ya 2000 na 2030 cyagaragaje ko ibihugu 150 byabashije kugabanya ikoreshwa ry'itabi binyuze mu mabwiriza yatanzwe, ishyirwaho ry'imisoro ihanitse n'izindi ngamba. Kuri ubu ariko hari impungenge z'uko nyuma y'uko hagaragaye umubare munini w'abantu bakuru bagabanyije kunywa itabi, ubu rigeze mu rubyiruko ndetse n'abana bato bari mu kigero cy'imyaka 8. OMS iranenga bikomeye inganda zikora itabi, ishingiye ko hari ubwoko bw'itabi risigaye rikorwa ntumenye ko ari ryo, ibi kandi bikaba ari byo byiganje mu rubyiruko n'abana. Your actions in the tobacco industry, your actions will cause death. They are killing. Ibikorerwa mu nganda z'itabi ni ibikorwa bizateza impfu, birica. Bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bakome mu nkokora ibihugu byari byaramaze gufata ingamba zikomeye. Urugero natanga aha ni uburyo bugezweho buzwi nka e-cigarette cyangwa vamping mu Cyongereza, vapote mu Gifaransa. Bageze aho bareshya abana bacu yewe bakiri bato cyane ku myaka 8 y'amavuko ngo bakoreshe iryo tabi rigezweho. Ni ukuvuga ko uba ufite akantu kameze nka kamwe abakobwa basiga ku munwa. Iryo tabi rishobora kuba rikoze nk'ikaramu, ari byo abana bakoresha ngo bahishe abarimu babo cyangwa ababyeyi ko banywa itabi. Impuguke ya OMS Ruediger Krech akomeza kunenga inganda zikora ubu bwoko bw'itabi bugezweho, avuga ko ikimenyimenyi cy'uko bashaka kurimbura abana bato bakoresheje itabi ari uko basigaye bakora itabi rifite icyanga cy'ibiryo cyangwa ibyo kunywa bisanzwe bikundwa n'abana nka creme glace cyangwa ice cream zo mu bwoko bwa vanilla n'ibindi. Mu bihugu 56 byo ku isi byitezweho ko bizagabanya urugero rwo kunywa itabi harimo Brazil, hagendewe ko kuva muri 2010 urugero rw'abanywa itabi bagabanutse ku rugero rwa 35%. Iyi ifatwa nk'inkuru nziza, ariko siko bimeze mu bihugu nka Congo, Misiri, Indonesia, Jordania, Moldovia na Oman, kuko muri uyu mwaka nyine wa 2010 ho umubare w'abanywa itabi wazamutse cyane. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.